Yewe ngane zawuthempela beshubili phana kusukunda izolo ke enkantolo ecaleni ke lokudutshulwa kubulawa ke abantu abawu18 ke elusuke sike engolozane ke ngonyaka odlule. Bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke imboso seri MTV sithi nje masaqala ngane channel ake wenze kulungile uciphiso subscribe na notification bell khonza sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zawuthempela beshubili osukunda izolo phana enkantolo ke yaselisekisiki ngecala ke lokudutshulwa kubulawa ke abantu ke abawu18 phana ke endaweni ke yasengolozane. Kanti ke wengane zawuthempela kumsolo oqala kulona leli cala uyena kumzokesi Ndamase nokwenzeka ke lesigameko ke engaphakathi ke ejele ke esaseva ke isigwebo ke sakhe. Bafethu impela ke wase sekuvela ke impela ke inkabi ke eyayithi ke yayithunywa uyena ke umzukisi Ndamase uthi ke impela ke ayomenzela ke wona ke lo msebenzi. Bafethu impela ke uLwando ke waveza ukuthi ke umzukisi Ndamase ke wathyola phana ke ugogo ukuthi ke impela ke sebenzisa umuthi ke kumama wakhe ke owayengaphilanga kahle ke empilweni wabe sithi cha impela ke laba ke engazi ukuthi ke abangiboni ukuthi ngaphakathi abazi ukuthi nginamaphawa ke angakanani wabe ke esedosa ke zona ke izinkabi ke zakhe ukuthi hey azihambe ke zomtsheshisela zomsusela phela ke umagogo nomndeni ke wakhe ke wonke. Hayi ke wengane izawuthi impela ke yena kumzukisi Ndamase wabe ke senqaba phela ke ummeli ke westate ukuthi ke amele wathi cha impela ke mina ke engizozikhulumela ukuzikhulumela vele ke ikona ke ukukhulela ke umuntu. Hayi ke wengane izawuthi impela ke yena kumzukisi wabe ke sebuza ukuthi ke kuyena ke uLwando njengoba ke mina ngingaphakathi lokho ngakwenza kanjani ngoba phela ke amafoni ke uyazi ukuthi ke akawangeni ke la ejele wabese waqhubeka wathi cha yazi ke mina anginaso ke isizathu sokuthi ke ngingaze ngenze ke into kanjena ngoba nje uma wami ke wayigula ugula ke okwanoba ubani hayi ngangeke ngize ngithathe ke imiphefumulo yabantu ke abangaka. Hayi ke webafowethu impela ke uLwando ke bese qhubeka wathi cha impela ke vele ke umzukisi Ndamase kwakukade ke emcela ukuthi ke amenzele neminye imisebenzi engcolile lapho khona ke uLwando ke wayenqaba khona owazi ke umzukisi wamthumelela ke izithombe zabantu ke asebeshonile esithume phela ke ezinye izinkabi ethi buka ke wena ke ngoba ke uyisaba naba ke abangisabi bawenzile ke umsebenzi engibathume wona. Hayi ke wengane zawuthi ke uLwando ke umzukisi Ndamase wabe ke sebala ke abantwana bakwaLwando wathi wena ke ngizazi zonke ke izingane zakho manje ukuthi awuthanda umndeni wakho kuzovuma mina nawe sisebenzisane. Hayi ke wengane zawuthi impela kube seziphendulela phana ke umzukisi Ndamase ethi cha yabona ke lokhu okushiwayo mina angikwazi futhi ke angikwazi ukuthi ke mina ngingathuma umuntu ongaphezulu ngokwezimendlela ngoba ke uLwando kangiboshwe naye ejele laseMthatha sama 28 futhi yena ke engaphezulu kwami ngokwezimendlela so bengakwazi ukuthi mina ke noma ngathiwa ke ngakwenza lokhu ngithume usomaqhuzu umuntu ke ongaphezulu kwami. Hayi ke bafowethu impela ishubeli ishuba kakhulu phaka kulona ke elele cala kodwa ke webafowethu lona ke lizobe seliqhubeka ngayi ke uLwesibini ke kulosonto ke siyakulona thina ke sembozo sithi MTV bafowethu sithi nje asazi futhi ke asazi lokwa ngempela ukuthi ke iyozala ke inkoboni kodwa ke abantu la ngaphandle ke balindile phela ukuthi ke egcineni kwenzeke phela bona ke ubulungiswa. Hake bafuthe impela ke thina ke sembozo sithi MTV nje ake sibambe la ihlangana yona ivideo elandelayo.